Vučić podigao sve službe bezbednosti na noge. Snimak koji je Espresso RS prvi objavio, a na kome se vidi kako ruski špijun daje novac jednom visoko pozicioniranom srpskom zvaničniku, deluje jedne zapadne obaveštene službe. Sa tim u vezi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naložio je VBA da sprovede hitnu i detaljnu istragu kako bi se utvrdili svi detalji ove afere i da li su informacije koje su se pojavile u srpskim medijima tačne. Predsjednik Vučić će uskoro sazvati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj će biti donete odluke o daljem delovanju naših nadležnih državnih organa. Podsjetimo, prema pisanju radija Slobodna Evropa, ruski diplomata i pripadnik vojne obaveštene službe, za koga se veruje da je Georgij Kleban, snimljen je kako daje novac jednom navodno visoko pozicioniranom zvaničniku Srbije, koji je njegova obaveštena veza u našoj zemlji. Na društvenim mrežama postoji i snimak koji to navodno dokazuje. Link sa videom imate ispod naslova ovog videa. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila da se VBA bavi mogućom špijunskom aferom u kojoj ruski špijuni vrbuju srpske agente i da će kasnije danas imati više informacija o tome. Razgovarala sam sa predsjednikom Vučićem, on je dao nalog vojno-obaveštenoj agenciji da slučaj ispita. Još nemamo sve podatke. Ukoliko se ispostavi da je sve istina, onda će to biti ozbiljno pitanje i problem veliki za nas. Predsjednik je sazvao sastanak u svojstvu vrhovnog komandanta Vojske Srbije i obavestit će nas o rezultatima istrage, rekla je Ana Brnabić.